Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pa ta? You remember my partner? So karon naton challenge, o mano sa siya ang Bisaya to English challenge. Ma'am, right ko na ma'am. Oh. Kuya kay kung mga kauban ma'am. Oh. Kay nagdas lang aros ma'am kay nibalik sa kung bugoon sa bukayan. Oh. Mababadlong ron pusilon lang ya. Siyempre inig pusil lang makasa sila na ara sa dangarmi. Ay, langkat. Nagpalapanan sa nimo. Army sa pa. Nalangkat noon. Buto buga sa army ma'am. Si ma'am. Okay. Sige ma'am. Okay. Unahan na to ring kwan. Olimokoy. Next, Boy Palpak, Ernesto, Tatay Pisot, last Totong Tugsok. Yes ma'am. Okay. Alimokoy. Yes ma'am. 1 2 1 2. I-translate sa English ang nakit-an di ka sa merkado gahapon. Hadi ara aura. Ano na ko? I see you in the market. I see that you the market, please. Ha? I see that you market, please. Wrong! Market place naman sa shopping wang. Wrong, usa. I can see you the market. Duha. I can say that along and the market, you know it. Wrong! Next, Boy Palpak. Nakit-an di ka sa merkado gahapon. I saw you in the market. Ha? I saw you in the market. I saw you in the market. Yes. Usa. Nakit-an di ka sa merkado gahapon. Sa Bisaya, tubas mo na. Jigsaw. I see you're the market. Duha. Nakit-an di ka sa merkado gahapon. I see you in the market. See. I see you in the market. Oh, I see you in the market. Oh, mo na. Tolo. Next. Ernesto. Nakit-an di ka sa merkado gahapon. Last night. I see in the market and compre, nagkumpre. Nagkumpra di ay. Ang kumpra kay English kumpra. Wrong. Usa. Nakit-an di ka sa merkado gahapon. Okay. Translate sa English ang nakit-an di ka sa merkado gahapon. I say goodbye my marketing. Wrong. Duha. I Last. say the market overnight. Wrong. Tolo. Next, Tatay Pisot, ang premium niya 2,000. Okay. I saw you in the market yesterday. Correct! 2,000. I saw you at the market yesterday. Next, Totong Tugsok. Ma'am. Nuha. Kusga imong tingog. A long time, Lucy. Ha? Long time. Air. Wrong. Usa. Kusga imong tingog? Kusga. Kusga imong tingog. I in the singing. Duha. Your voice in the headbutt. Ha? Unsa? Wrong. Tolo. Next, Alimokoy. Alimokoy. Kusga imong tingog. Louder your voice. Correct! 2,000. Next, Boy Palpak. Sa ma'am, nasa puntahan mo ma'am. Alam mo ba ang salitang pagmamahal? Hindi. Bakit? Hindi ko yan pinag-aralan, pero sa iyo ko yan natutunan. Sana all. Di man yung hugot-hugot Ay, ato. pinira-bere si Palpak niya. Kami, kami. Wala kayo naibgan na mong upat ni Ernesto ni Papasuro ko ni ma'am. Kuha ka ni Boy Palpak, ay patutuwa ni. Si Boy Palpak raw po yung naka-pirmero. Si Boy Palpak raw po yung nakahugot-hugot. Ako. Okay. Mas mayo pang gasolina kay gimahal na. Pero ako ma'am ngano ko nung mahal. Hugot-hugot, ma'am. Okay. Ikaw. Nakay bako siya, ma'am. Luag ako. Okay. Next, Boy Palpak. Gi ma'am. Kahinumdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pa ta? You remember me tomorrow? Ay, gay. Kahinumdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pa ta? You remember me at a grade 1? Wrong!
Wrong. Usa. Ikaw ba pagkakor ka manilin right English ikaw bro kaya. Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? You remember me? Nag-iisa. You remember me? Last year in grade 1. Wrong. Duha. Oh, last. You remember me? Mm. Past year in grade 1. Wrong. Tolo Ernesto. Ernesto. Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? You remember my araw sa kalimanan? Ha? Wrong. Usa. Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? You remember my partner? Wrong. Duha. Last. You remember? You remember you. Wala ko'y katubag. Okay, next. Totong tagsok. Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? You remember me? Schooling tonight or tomorrow? Wrong. Usa. Eskwela kag naitay mo kagam. Okay mo. You remember me? Student classmate? Wrong. Duha. Duha. Last. Lagi tay kwarta ni. Ginom dum babag kang. Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? You remember me? Classmate. When school the morning? Wrong. Tolo, ali mo koy. Ako pa wala naman ko lagi ani. Wala ka. Wala. Wala ka. Koy last. Okay. Tatay bisot. Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? Do you remember nga nakaigit ka pag ginawa? Wrong. Usa. Igit is man. Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? Do you remember that you and me is classmate in grade 1? Wrong. Duha. Wata lang to. May grabe. Ang pininguhan ni. Last. Do you remember no ang intro? Ha? Do you remember? Ah. Or are you remember? Do you? Do you remember? Mm. Do you remember sa to? Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? Do you remember that we are classmate in grade 1? Ha? Ano? Lagi ka eh. Ano to? Do you remember that we are classmate in grade 1? Wrong! Tolo! Sorry, ma'am. Next, ali mo koy. Amo na ka? Wala pa. Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? Do you remember the crush you in grade 1? Wrong! Usa! Kahinomdom pa ka nga classmate ta atong grade 1 pata? Do you remember that we are classmate in grade 1? That we are? Classmate in grade 1? Wrong! Do you Duha! remember that we are class meet in grade 1? Tolo! Do you still remember that we were classmates when we were in grade 1? Nice still! Palpak sa ma'am. Turn the light down low. Next! Boy Palpak! Absent pa ko in English. Ambisyon nako mahimong doktor. I want to be a doctor. Ha? I want to be a doctor. Wrong! Usa! Ambisyon ako. Ambisyon nako mahimong doktor. I want to be a doctor someday. Duha! Ambition. Last. My ambition is doctor. My ambition is doktor? Yes. Wrong! Tolo! Gamay lagkuang to. Ang ambition kay English nga no? Next! Ernesto! Gamay na lang to yung kuwang. Ito niya na siya, may ambition. Tao. My ambition is doktor. Gamay lang to kuwang, iya. Ambition nako mahimong doktor. Ambition. Ano to? Sama to ba? Ambition nako mahimong doktor. Gamay lang to kuwang kaboy palpak. Ana siya, my ambition is a doctor. Napay kuwang. My ambition as a doctor someday. Wrong! Osa! My ambition get torture. Wrong! Last! Ambition nako mahimong doktor. My ambition
My ambition and tonight. Wrong. Next. Oh, Tatay pito. Tatay Pisot. Tatang ba? Wahim ko. Oh, Tatay Pisot. Ambition nako mahimong doktor. My ambition is a doctor. May diksyon. My ambition. Tuwa mo balpak ko. Okay, kibaw na mo ko, ma'am. Kibaw na ko nga ikaw. Ah, na. Ha? My ambition My is a doctor, no? Ya, sumpay, lekwang. Ma'am, gato yung game, Ang pajay kuwang. Sa dili pa is Usa maabot sa doktor. My ambition, someday I want to be a doctor. I want to be a doctor. Oh. Wrong. Usa. My ambition someday is my ambition someday I want to be a doctor. Duha. Last. Ambition nako mahimong doktor. My ambition mahimo lang ko kung doktor. Next. Tatatagsok. Ambition nako mahimong doktor. My ambition is I want to be a doctor. Usa. My ambition C, I want to be a doctor. Duha. My ambition C, I want to be a nurse. Tolo. Alim mo koy. My ambition is I want to be a doctor someday. Usa. My ambition is I want to be a doctor Duha. someday. Ha? My ambition is someday I want to be a doctor. My ambition is someday I want to be the doctor. Wrong. Go, kunya. Tolo. Ang sari, ma'am. Palpak. Kasi ganun sa balik. Ganahan kang balik? Ay, lama ba? Diba? Saan eh? My ambition is to become a doctor. Ah. Last, boy palpak. Unsay kurso nimo? Ang kurso nako, ma'am, nga mahimo kang akong asawa. Wrong. Usa. Ingleson, ma'am, no? Ah. Unsay kurso nimo? My course is I want to be a killer. Duha. Unsay kurso nimo? Sugo. My course. Ha? My course. Tolo. Next Ernesto. Unsay kurso nimo? Unsay kurso nimo? Ang kurso, ma'am? Ah. Panday. Carpenter. Wrong. Usa. Unsay kurso nimo? Masonry. Duha. Unsay kurso nimo? Makiagubat. Tolo. What is your course? Correct.